Tic, ustaj. A zako ja prvi baš? Tišina. Čulo, Gosin Čulo. Čekaj ste, Šesto ili Čulo? Čulo. Stanite iza. Vi ćete igrati ovu mladu damu. Priđi ka udvaranju sad! Šta te, bole leđa ili šta je? Ne šuti. Šta stenješ ti, šta si sjela? Jesam ja žensko. Kako si? Da, samo malo. Šta je? Di si došao? Kako to sjediš? A kak bi treba Gle sad? trbušinu na šta liči. Pa koji bi treba, ja? Vitak čovjek je uvijek ljepši nego ovako trbušast. Lijepo, da mi se ne prilazi koksi. Koja si našu... A nema kad mi to gum popaj, vidite, no. Dobro. More toliko, ima. Da, ajde. Dakle, prvo sjedaš i uopće kao ne gledaš, slučajno si sjeo, ali se pita da li je slobodno sjesti, a ne da sjedneš kao da ti je pozlo na srce. Ajde. Bi ja molim slobodne si se. Pozdraviš, dobar dan. Dobar dan. Čim čuje to dobar dan, reći laku noć, čovjek. Kako ste kaj? Ajde, ti igraš nju. Dobar dan. Čekaj, samo malo, sve si ti poludio, šta ti je? Zako, koji? Pa proturi se malo govorit književno hrvatski. Dobar dan. To je samo tiše, a nije književno. Ja sam Blaženko. Kako se ti zoveš? Je to važno? Ako sam ti rekao ja svoje ime, onda ti reći mene svoje, ne? Zašto moram? A kako te bu zvao? A kao prvo ništa ne razumijem. Zašto me bi zvao opet? Stani, ovo se ono počeo svađati, šta je tebi? Dobro, nisam. Kako te bom zvao? Nisam se Prepašće se žena. I do tebe bi i lutka pobjegla koja nije živa uopće. Šefe, sad budete vidjeli. Ne zove me šefe. Fuj, smrdi. Domaće, znate kaj, Anđeli bi ga A pili. zašto meni govoriš? Pa dobro, mrti bo je ona guc. Daj male zemlje, no. Aj, fuj, beži. Ne si male popili. Ma daj, koji si ti seljačine došao ovdje? Koji se lačina ovakvoga vina i Ma da daj, nisi makni pila? se, smrdi to, smrdi. Kako bi... Dajte probajte, da. Daj, nas govori. Smrdi. Ma Pa kad daj. veli da smrdi. Daj malo. Daj same male, Od daj se koje same si male ti selo popili. došao? Od koje si ti selo došao? I šta ti bu sad pio? Pa... Pijandure jedan. Same Ajde. male, ne? Da bi mogla dići odavde bi otišla, ali ne mogu. Dobro, daj ti isto, šta? To potiše, ja tu ništa razme, koji ona govori. Ja ju ništa razme. Mali, ne. Ja ju Bogda ništa razme. Ovo, mislim, ovaj govori dobar dan, a ova govori, a sad dati da, što je ovo? Najbolje da komunicirate sa dvije zastavice, ko na aerodromu. A otkud jesi ti? Kako se veli? Otkuda jesi? Ja sam iz Zagreba. Zagreba si ti? Nije iz Zagreba, nego iz Zagreba. Dobro, zašto to vino držiš? Gledaš ko si lud, čovjek. Pa bo male popila, ne? Ti me nemaš neki pametnog posla. Pa buš si male gucnula jedan gut, onda bomo popili otišli. Ne pijem, Ima tamo u vatrogasnom domu zabava, bomo išli malo na tancanje i tako. Jel ti ja ličim na zabavna doma i to? Ovdje ne zna govoriti. Ajde, beš tamo. Kom bi bježno? Dajte male probajte. Doje bježi s tim. Znate kakav fine? Dajte male same. Same male. Otkud tebi ovo vino? Domaće vina, imamo 60 kg grožđa smo imeli, sad imamo 3 hekta vina. Domaće, znate kaj? Kaj je vam? To je ocat. Kakav hoće te vine? To vino. Pa nekako. Daj bješ tamo i makni to. To može eksplodirati.